the entire number. Katto Katne teli ki restoran bat ki Jaka dia Jingjurip Laitumkhrah kim don ye ki Rukom bret jabo ke Biang. Ya kini lalap ha ke Jingjurip le lam da ke Dorbash nong Laitumkhrah ringkat ke Jingjurip Trailang bat ke Meghalaya State Pollution Control Board. Ke kenhun Jurip ke lalap ru ba ki don ki restoran ki bom don ya ki effluent treatment plan. Katto Katne ki Jaka bam ru ki trekam klem da yo ke sernot na ke Pollution Control Board. Kene ke Jingjurip ke kentup iki benta ke bah pedeng ka yo shlong bat ke surok ba Laitumkhrah. Senior Environmental Engineer ketika nat uba wan shanbor khar karang ula betha ikinong elam shnong jang ki weipat ki shnong bakin pelong yakum kini ki Jingjurip. Ha ka bi dei ka khoi ka suba Rukom ya ka kabam pada ka jur ke ru ya ki Rukom pen tu ki jakaya le ni Rukom te permani ka jakaya ki bami ni ki jakaba wan ki bi ban ma me awai kalong ba Jekoi di sebuah jangka senang kau, pada kerja kapur tu kalau dia kerja sengai, nampak kipai bak, kibon berbak di Jaka. Jing banyak di kehidupan, menubah day berbanyak kehidupan, menurut kontak number, dia kan sedang pada kerja isu pada nulis segi nama hab alat ki bakin apply, dia balak ban penbiang pada ki kendon pada kat kumka jing syak pada juga ain pada tetap min hab ain jing pada ki tambah Shopping na jingjurip ne anhi kalau adon hi ke KHASI kami mengelai bah insyaallah kuna. Ka jingeki jongki nong tre jongka Garo Hills Autonomous District Council